Mbifurije ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye muri hirya no hino. Abari ku butaka bw'u Rwanda mu bice bine bigize igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese reka mbifurize ibihe byiza. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari, akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, mwese ndabifuriza ibihe byiza. Abanyarwanda mwese muba muri hirya no hino ku isi, muba muduteza amatwi, muba mudukurikiranye cyane cyane kandi namwe mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, reka rero mbifurize ibihe byiza. Mbahe ikaze rero mu makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa ku butaka bw'u Rwanda. Inkuru itugeraho nuko mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali habonetse igisasu. Mu by'ukuri nkuko amakuru atugera avuga yuko mu rugo rw'umuturage utuye mu mudugudu wa Kanyiraganje, akagari ka Nyakabanda ya kabiri, umurenge wa Nyakabanda, habonetse grenade ikomeye cyane. Byinshi rero kuri grenade mu by'ukuri aho yabonetse ndetse n'icyase gikurikiraho, inzego z'umutekano zabigenje gute kugira ngo zize gutegura kino gisasu, mu by'ukuri reka tubigarukeho mu kanya gatoya. Turaza kubabwira ko mu gihugu cya Uganda ho inzego zishinzwe umutekano muri Uganda ziri gukora iperereza ku bwicanyi buvugwamo umusirikare wa kiriya gihugu wa UPDF warashe aba local defense babiri, umupolisi umwe ndetse n'umuturage nawe bikarangira arashwe, nkuko amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. Twihuse rero reka duhere mu Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge havugwa inkuru itari nziza. Mu by'ukuri biravugwa yuko mu rugo rw'umuturage hagaragaye grenade, mu rugo rw'umuturage utuye mu mudugudu wa Kanyiraganje, akagari ka Nyakabanda ya kabiri, umurenge wa Nyakabanda, habonetse rero grenade ku isaha y'isa 5 z'amanywa zo kuri uyu wa mbere tariki ya 11 Mutarama 2021 nibwo iyi grenade yabonetse mu rugo rw'umuturage, nk'uko amakuru yageze mu itangazamakuru akomeje kugenda avuga. Iyi grenade rero ikaba yabonywe n'abantu ngo bari barimo gukura igitaka mu rugo rw'uwo muturage, nk'uko byatangajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda Mugambira Etienne. Akaba yemeye ibya makuru, yagize ati bayibonye mu rugo rw'umuturage ubwo barimo kuvangura igitaka ndetse n'amabuye. Akaba yavuze ko rero mu by'ukuri inzego zishinzwe gutegura ibisasu zahise ziza kuyitwara, anabaraho gutanga ubutumwa bukomeye cyane bwo gusaba abaturage kujya birinda gukinisha ibintu cyane cyane ibyuma batazi, nk'uko byagarutswe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda Mugambira Etienne. Ngibyo rero inkuru mu by'ukuri ikomeye cyane. Reka tunyure no mu gihugu cya Uganda turebe amakuru akomeje kuhavugwa. Inkuru mbi navuga ko itugeraho iturutse mu gihugu cya Uganda nuko inzego zishinzwe umutekano muri Uganda ziri gukora iperereza ku bwicanyi buvugwamo umusirikare wa kiriya gihugu wa UPDF warashe aba local defense unit, umupolisi umwe ndetse n'umuturage nawe bikarangira arashwe. Ngo byabereye ahitwa Ganda ho muri komini ya Nansana mu karere ka Wakiso, aho umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Uganda Colonel Deo Akiki yavuze ko uriya musirikare witwa Dennis Awiro ufite ipeti rya Lance Corporal nawe yarashwe. Arangije yamagana buriya bwicanyi, yagize ati nyirabayazana nawe yarashwe, ati mu rwego rwo kwirwanaho ndetse no guhagarika igikorwa cye cy'ubunyamaswa. Ati twamaganye kiriya gikorwa kibi cy'umusirikare muto cyo kurwanya abamuyoboye, ati twihanganishije byimazeyo ababuze ubuzima bwabo kandi twifatanyije n'imiryango yabo. Colonel Akiki rero akaba yakomeje avuga ko iperereza rihuriyeho ryatangiye ngo hamenyekane uriya musirikare muto wari ku kazi arasa bagenzi be. Amakuru akaba avuga ko abarashwe n'uriya musirikare barimo umupolisi ufite ipeti rya Constable witwa Isaac Namurungi, Abraham Maseka na John Wafula, bombi bakorera ku rwego rwa Local Defense Unity, n'umusivili witwa Rita Nabayingo warasiwe mu rugo rwe ubwo abashinzwe umutekano birukankanaga uriya musirikare. Uriya musirikare n'inzego z'umutekano zivuga ko ashobora kuba yari yasinze ngo yanakomerekeje rero undi mupolisi witwa David Ochan, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abivuga. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abadiplomate baserukira leta z'ubumwe za Amerika mu makungu basohoye urwandiko rwiyamiriza ibyakozwe na Perezida Donald Trump aho yagomoye abayoboke biwe gutera Kongere ya Amerika. Abadiplomate batiye akamo basaba abategetsi bo muri leta gushyigikira utwigoro two kwifashisha ingingo ya 25 y'ibwirizwa shingiro kugira bamukure ku butegetsi. Abo baserukira Amerika mu makungu bavuga ko ibyabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze byononye icyizere Amerika ifite mu makungu, cyane cyane cyo guteza imbere no kurwanira demokarasi. Bagaragaza kandi ko babajwe no kubona umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo abarongoye azwi cyane cyane ko ari somambike na Perezida Trump ataco arashikiriza cyo gutunga urutoke Perezida kuri iyi nigumuko yabaye. Bavuga kandi ko babazwa nuko
atavuze ko abadiplomate bari mu mahanga bashobora guhura n'ibibazo mu guteza imbere demokarasi. Ntibiramenyekana igitigiri c'abadiplomate basinye kuri urwo rwandiko rwabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika The Associated Press. Ibihimba vy'imibiri, ibisigarira vy'indege hamwe n'impuzu z'abantu byatowe mu mazi hafi y'umurwa mukuru wa Indonesia ejo ku munsi w'Imana, inyuma yaho indege yari itwaye abantu 62 igiriye isanganya. Abategetsi bavuze ko bataramenya icatumye iyo ndege y'ikompanyi Sriwijaya yo mu bwoko bwa Boeing 737 ikoroka inyuma y'iminota 4 ihagurutse ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Soekarno Hatta ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu. Ariko ku munsi w'Imana ejo bavuze ko bamenye ahari agasandugu kayo kirabura kabika amajwi. Bavuga ko iyo ari inzira izobaganisha ku kumenya icatumye iyo ndege igwa mu kiyaga. Abajejwe gutwara abantu n'ibintu muri Indonesia bavuze ko abahinga mu kwibira mu mazi bagiye gutangura kurondera ku gasandugu kandi bizigiye ko bitazobatwara igihe kinini batarakabona. Abategetsi mu Bwongereza bavuze cyo ku munsi w'Imana ko ibitaro muri ico gihugu byarengewe n'abarwayi ba COVID-19 kandi igisata cy'ubuvuzi kiri mu bihe bibi bitazigera byibagirwa. Iri gabisha ryatanzwe n'umukuru w'igisata cy'ubuvuzi mu gihugu Chris White rije mu gihe abagize akanama k'abahanuzi b'igihugu n'akabahinga mu bya siyanse batangarije ko ingingo zagwa mu rugo zafashwe mu bihe byo guhimbaza Noel zitubahirijwe nk'uko bikwiye. Bavuga ko habaye ukorosha abantu bahurira hamwe mu miryango no kubareka bahurira hamwe mu masoko. Bamwe mu bakozi bo mu bitaro bavuga ko ibintu byayangaye ku murwa mukuru Londres no mu bice by'ubumanuko bw'Ubwongereza. Abantu bishwe na corona ejo ku Imana mu gihugu barenze 80,000 kandi igihugu kimaze iminsi 4 ikurikiranya kironka abarenga 100 biyongera kubafa. Umukuru w'itaka ca Londres Sadiq Khan wa gatanu yavuze ko igisagara rongoye kiri mu bihe nk'ivyo mu ntambara. Tukivuga kuri uyo mugera, perezida wa Mali Lazarus Chakwera avuga ko ababajwe n'uko ibitigiri by'abandura COVID-19 byiyongereye mu gihugu. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana yatangaje ko atanguje iminsi 21 yo kwisonzesha kugira arondere ububasha buvuye ku Mana mu guhagarika ikwirakwira y'uwo mugera. Abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko uko ibintu byifashe hakenewe ibirenze amasengesho. Malawi iheruka kuronka ibitigiri byiyongereye by'abandura umugera wa corona. Umunsi wa gatandatu Malawi yararonse abantu 381 banduye na 12 wahitanye, igitigiri ca mbere kinini ku munsi umwe kuva umugera utangura gufata batatu mu kwezi kwa kane itariki ya kabiri. Perezida Chakwera yavuze ko uwo mugera wiyongereye kuko abantu benshi barimwo nawe nyene badohotse ku mabwizwa yo kwirinda. Perezida Chakwera yamyidogerwa akatari gake batubahiriza ingingo zo kwirinda mu bihe by'amakoraniro. Kuri w'Imana yategetse abashikiranganji bajejwe intwaro mu gihugu hamwe n'uw'amagara y'abantu gukomeza amategeko yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19 atakurindira. Arakoze Aloise Bigirimana utugejejeho amakuru avuga hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe Perezida Donald Trump ashigaje iminsi 9 gusa ngo ave ku butegetsi, abadepite b'abademokrate bakomeje gahunda yo gushaka ko yegura. Nancy Pelosi, Perezida w'inteko nshinga amategeko, ashobora gusaba kuri uyu wa mbere Vice Perezida Mike Pence kwifashisha ingingo ya 25 y'itegeko nshinga, agatangaza ko Perezida Trump atakibashije gutegeka igihugu. Ibyo yaramuka atabikoze, ejo hagatangazwa ingingo zashingirwaho